God be the glory for the things He has done. To God be the glory, to God. Hallelujah. Be the glory. Thank you, Lord. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. To God, to God, hallelujah. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God, be the glory. To God be the glory. Hallelujah. Be the glory for the things He has done. To God be the glory. Oh, hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. Be the glory for the things. And to God be the glory. To God the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Hallelujah. Amen. Oh yes, Father. Thank you. Ay suamin nginaramid mo kinararamidam ti biyag ti may sa ka na kami. Ken oray ti family, ken oray ti ministry. Aramid mo amin ito yung Father God. So nga sikay ti may glorify. Sikay ti may dayaw. Iti amin iti biyag mi. And oray ti rating aldaw. Thank you iti Psalm. Ay sumanen tininggan mi. Akarkaro nga mangigayad ka na kami for our future. Kasi ka nga ro, the Lord, itagminsahi, iti may sa ka na kami. In Jesus' name, Amen. You may be seated. Inyo tagtugaw. Hallelujah. Thank you for coming. Lamanuan nyo ti makanagin, makanawan. At ibagayo mayat ten may ka. Amen. Hallelujah. Mayat at datayo. Praise God. So tata, pantayo di mensahe. Thank you, Lord. At kung I-exhort, kaya kayo manuna, titurturungan tayo. Kailangan may palagip kada tayo na ito ay turturungan. Amen?
turturungan ti individual, kada tayo, mapantayo ti eternity. Kanayong kayo palpalagip ta dyan kada kayo. Ti papapanan tayo eternity. Kinaagnanayon. One day, mapantayo amin ijay. Ket duwa laeng iti lugar nga kinaagnanayon in the future. Eternity in heaven or eternity in God's presence and eternity in hell. So nga kailangan tayo nag-prepare for our eternity. So the purpose na ito yung Word of God. So the purpose na ito salvation. Tamapan kay Jai. So nga amin ko mag hindrances. Dagi Jai lapad nga hangkamapan ni Jai. Eternity in God's presence, i-overcome mon. Habang adapay gundaway mo. Amen? So, haan ka kuman nga palilaw titoy nga lubong. Kaya saan ka maigalot kadagitoy nga over itilubong no dikit di agbiag tayo in Christ as a King. Amen? Reign and life by Christ Jesus. Amen? And then, ija eternity nga rihay, adati judgment before that. Numapan tayo ijay, magnatayo pa ijay judgment set of Christ. Awan iti, haan nga magnaijay judgment set of God. So, adati, ito yung Bible, adati white throne, and ada iti pangukuman ni Jesus. So, kitaan tayo na dyan nga verse. Iti Acts chapter 17, verse 13-31. Let's read these verses. Okay, basa. In the past, God ordered such ignorance, but now He commands all people and everywhere to repent. So nga bilbilin na ng tataha. Ti amin nga tao ti the whole world to repent. Why? For what reason? Verse 31. For He has set a day when He will judge the world with Okay, He has set a day. Nga judge sana. Nga ti judge sana. Tuloy. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. Okay. Sino iti tinudingan nga agbaling nga judge? Ni Jesus, mang judge. Kaya ti pa nag-judge na, nalinteg nga pa nag-judge. Amen? Hallelujah! Iso nga, dajay ti gapunang ibagbaga ka na kayo. Because the purpose of the church, nga may sa purpose ti church, kas mabasa ito kini, kung kunan ni Paul, nga i-present na iti church, nga nakapinpintas, kababalasa nga may asawa kini Jesus. So that's the purpose of this church also. Alang nga day, ado ti makalap tayo, no? Di ado ti mai-present tayo nga talaga. Nga napipintas nga believer nga mapan ni J Heaven. Kaya't kasawan is spiritual kinapintas. Hallelujah! So, sumango tayo amin dyan nga judgment. And 2 Corinthians 5 verse 10. Ito iti sangwan ti believer. Kuno sangwan tayo. No jay white throne, tagi jay para jay maududi da jay para kadigay han nga na save, manipod kini adan, kana ti last nga tao. Pero rito yung judgment set of Christ, datayo rito eh. So kitaan tayo. Basa. For we must also therefore the judgment seat of Christ, so
Okay. Nati receive no nya tinaramid mo, it is bibiyag kay tira ito yung body. Amen. We must all appear. We must all. Talaga appear tayo amin, the judgment seat of Christ. You see? So, kasi believer ka ta, and then mapan kay the eternity. Pina-atras ko lang i-display. Okay? Noon unak the eternity. And then judgment. Judgment day. And the jay, antayo maiwasan, nuhan pa yung may rapture, iso da jay panakatay tibagi. Ecclesiastes chapter 8 verse 8. Memorize those verses. So nagito iti unavoidable. Iti biyag tayo. So nga da kayong agbibiyag dito, tata, one day mapan kay ti eternity. Amen. One day ti pagpiliam. Sige. Verse 8. As no one has power over the living, so no one has power over the life of the dead. As no one is discharged, not more, so wickedness will not release those procrastinate. Okay. So, basahan tayo ito Lucano. Awan ka o makalis sa libantanan. Pero libantanan gaglaw ang libantanan. May sa ubat data at hindi nagpitan. Di kayo mabalin ang sao at anong makalipas kayo. So nga, gubat data. Nga mamaliklikan. So, dagidati, masangwanan tibiyag tayo. So, ada tayo nga datoy, kaya oray ko matilubong warningan na ditoy. Nga handa lang ko magbibiyag ti material things. Tahan tayo lang agbibiyag iti tinapay. O digiti the Word of God. Amen? Pero adula tatihang nga mawarwarningan ditoy. Isuksukat na lata iti ti Diyos, wano iti nadyusan, iti material things. Kanayon may ibagbaga dito yung church. Ti panagrangay tayo, kailangan napigsa ka kina Apo Diyos, guyudo na ti blessing nga material. Han nga, mapan kay di material kat mabaybayam ni Apo Diyos. Kita nyo ni Abraham, the more nga bumakbak ng di material, the more nga ag-serve. Amen. Dadjay ti set up ti panagrangay. So nga, hanyo ko ma, nga isuksukat ni Apo Diyos, iti material things. Because one day, isuna ti pagparangam. So that's a warning kada tayo, pero kada tayo nga believer, ang tayo nga mabutang gajay, no talagang bibiyag ka kay Jesus. So, bagaman ang kabay mo, mayatada ka. Hallelujah, tapos mai-prepare ka. That's the reason. Mararabidan tayo amin na gitoy because kailangan tayo nga makalap na giday nga souls, sakbay nga expire na. Sakbay nga matay na. Physically. Sakbay mapanlay ti judgment. Because Hebrews 9, verse 27, na ituding nga ti taong matay nga mamingsan. And after that, the judgment. No pa kanyak ti panang adal ko jay, ano ti mas deeper, kayat nga sawan na yay, nga ni Jesus dinatay, natay nga namingsan, kat inala na amin nga judgment for us to be saved. Pero the same, di tao, numatay, after physical death, the judgment. Let's read that verse. Just as people are still that was, and after that we face judgment. See? Numatayan di physical, madjudsanan.
Awanan iti pagpilyana. Isu nga kailangan, tatapan na nakaprepare kan. An maurayin nga matay ka, samo ko na, sakto agbabawi. Now is the time. So nga amin nga makasali, iti biyag yumapan, iti eternity, iti presence of God, overcome those things now. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Okay, so nga, dadya iti mission tayo dito yung church. Vision, mission, nga million souls, ti apon tayo kay ni Apo Diyos. Kung naman sa kabsat tayo, dinagita na, iti anniversary ko na pastor, dito yung ti linmaklakayam. So gam nga linmakay ka nga dagos. Kagasong kami ka, adon tayo tatao. Inyag ni Apo Diyos ito yung church mo. No siyak ti sika, dumawat akon kay ni Apo Diyos ta uston. Dito yung amin, kailan maawatan niyo, idi planoon ni Apo Diyos nga i-create dak, createn dak, adan design na in my life. Hanga siyak tinang design ti sarilik. Hanga siyak tinang design, noon niya ti aramidak titoy. Ti purpose ko ma, no apay nga nadak, aramidak ti design na kanya. Kaya't naawatak na ti design na kanya kastoy. So awan maipagpanakal ko because this is just the grace of God, the gift of God, the anointing of God in my life. Tilang aramidak is to obey, to fulfill what He had planned for me before the foundation of the world. Isong awan iti may pagpanakal ko uray pa may iti million people. Tadekit diti kwa ata dakkel launa iti mission nga nangaramida na kanyak bakahaan ko pa kiti maamot. Isong agpasalamat na jay 100 lang tin plano ni Lord kanya na. Ngamsyak nga milyon. Ket medyo talaga di nga nukit kita sa sarili kat ang kaya pero kung naklatad design mo dito Lord, I have your anointing. Just teach me, guide me, and I will follow you. Amen. So nga dagito yung mararamid, anointing lang na Apo Diyos ito eh. Design na iti ministry. Ang kuhalaing na ito eh. So nga hanga siyak daya na diay ni Apo Diyos. Amen. So nga one right ko may bagang uston. Iso na ti mga ibaga. No uston na itano kuna na praise the Lord. Hallelujah. So na kayong umay dito, kailan naawatan nyo even ministry kasi ay. Ada ti dinisign ni Lord nga pang 1 million, ada dinisign na pang 1,000, ada dinisign na pang 100. Ket ito ministry tayo na design para ti million souls. Palakpak kini Jesus. Okay. So na mapan tayo dyan about the grace of God. So lang ti kadwa tayo dito ya. Ni Apo Diyos matlang. Dito Titus chapter 2. Beginning verse 11 to 14. Dito yung i-base ti message. Nga nayon na dajay, in-exhort ko kada kayo. Hallelujah. So nga, adwan nyo ti aramiden nyo kini Lord. Bumaknang kayo ti mayat nga aramid. Tasang petan yun to iti heaven. Amen? No, apa nga ibabaga tayo ti heaven, ano teaching na riyay? Kasi dajay new heaven and new earth bumabanto. Pero heaven gamin dajay. So nga heaven bumabanto dito'y earth. Tati heaven, presence of God. So nga dakin ka ti presence of God, adakin ka ti heaven. So the kingdom of God is within you. Hallelujah! Amen. Okay, verse 11. For the grace of God has appeared in
Okay, dito iti grace nga makaisalakan. For the grace of God has appeared. Naiparangarang. That offers salvation to all people. Dito iti grace nga mangi-offer wano makaisalakan. Iti amin nga tao. Kanaw kay bagbaga, kayat ni Apo Diyos may salakan namin nga tao. Adumanon mang debate kanya kay day. Kung adamanon pastor, adamat na ituding da isaw nga kin Jacob. Oan pa'y naramid na nga mayat. Kat napili nga nagos ni Jacob. Ti amoy tinapilian na da jay trabaho. Jay mission. Pero salvation, kaya't na may salakan ni Isaw, inururay nang agrepent. Arabasa ka. Amen. Rungan adag ito'y no, adagayam ti madini Apo Diyos nga masayb. Wrong ti John 3:16. Wrong iti 1 Timothy chapter 2 verse 4. Wrong ti 2 Peter 3:9. Wrong ti Acts 17:30. Nga kaya't nagbabawi aming nga tao. Katrong na ito yan. Nga ti grace, you offer na salvation to all people. Anay nga rodon ti right. So nga I believe, kaya't ni Apo Diyos may salakan aming nga tao. Pero no na mission mo, may anak ka da mission mo. Nga dapat mo fulfillan. Kas kada Abil kini Cain. Ni Abil para ijay animal. Para ijay dinguan. Ni Cain para ijay mula. Amen. So bali na kayo Hindi pa lang ubing kayo. Mabalinan nga na-design ka politician. Pero kita mo no sikat agturay. Kailangan nga God-fearing man. So nga ni Paulo, bingak pa lang, kuna na pinili na kung datyan ni inak. Even ni Jeremiah, nagbalin nga prophet. So nga oray siya. Da kayo mat napili kayo nga maki-join. Napili kayo mat nga supporter. Tida duma. Amen. So, radya iti design mo, hanggang riri, enjoy your ministry. Hallelujah. Okay, so, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Verse 12, it teaches us. Dito iti teaching na. Nung maisuro iti grace of God, it teaches us. Tidaduma instructs us. Amen. Tidaduma trained us. Okay? Teaches, instruct, or train. Trainer na datayo, surwa na datayo, instruct na datayo to say no to ungodliness and worldly passions or worldly lust. Amen. Dada ti teaching na. Ti teaching day grace nga makaisalakan. Surwan da ka nga to say no to ungodliness and worldly lust. So no pumigpigsa ka ti teaching iti grace of God, ikanda ka ti strength to overcome worldly lust. May baga nga madik ti ungodliness. Dati teaching na, handa ka isurwan nga uray niya aramidom. No. Ti isuro na ka to say no
to ungodliness and worldly passions. Isursuro ka no niya the grace. The personification of grace is Jesus. Adak ni Jesus si grace. Ta isuna di regalo ti Dios nga hantayo binayadan. Hantayo nga intangdanan, hantayo kumanga maikari. Pero di man nagbasol tayo palang inted ng ti anak na nga matay for us. That's the grace of God. And then the Holy Spirit is the Spirit of grace nga mangipa-experience kada tayo ti power tagidjay nga in work out ni Jesus. So nga ma-experience tayo ti forgiveness. Ma-experience tayo ti strength of God, righteousness of God, holiness of God. Amen. Tapno, mangyari na ito'y. So nga if you believe in Christ, nga naited ka na kayo nga na-receive you ni Jesus, na-receive you His life, na-receive you His righteousness, that's grace. Libre. Nga bilibam na jay. Nga you are righteous because of that free gift of righteousness. And then the jay nga righteousness is orwanda ka to say no to ungodliness. Kaan lang dihay. Kung na-receive mo ni Jesus, na-receive mo His health, sorwanda ka. Tadyahe nga life ni Jesus nga full of health to say no to sickness and diseases. Kung na-receive mo ni Jesus, nga isuna amin din ang tawid sa nikwa ti Ama, very rich, nga grace. Isurwanda ka to say no to poverty. Hallelujah. You need to fight the good fight of faith. That's the power of grace. Amen. Libre nga naawat mo, pero baliwa na di biyag mo. Libre nga naawat mo, pero ikan na ti power to reign. So, Romans 5:17. Woo! Hallelujah! Amen! Iso nga, dati isuro na. Ket, trinanda kayo dyan. Tapno madiam, dagiti worldly and ungodliness, anyamat ti transfer na. This is positive. And to live self-controlled, upright, and godly lives when in this present age. Tatangabiyag. Now in this life. Sungahan nga numatay ka. Tatangay biyag mo na ito'y. Bagam di kabay mo. Agbiag ka. Nga managtepal. Righteous. Godly. In this present world. Amen. That's the message. So na-receive yun ni Jesus as a grace. Apay ginatang kaya ni Jesus? Apay nasingpet kaya isungainted na ni Jesus nga matay di cross? No. While we were yet sinners, Christ died for us. Ngam no receive the message na di ay baliwan na tibig mo. The sinner maging righteous. That's the power of God's grace. Hallelujah. So, madandanagan na kanagiti kakadwa nga gisursuro ti grace no maminsan. Ngayon da irasurasonan di basol. Nakakita kaya mo ti preacher ni Apo Diyos nga di basol ti na irasurasonan. Apay no agbasolak nga rod. May hinpirnoak. So nga namingsan, anak makanaanos, tadi basol nga urtira sursunana. Naglangsot tupay ni Kwa. Nagbasol tupay ni Abraham. Kinaidana ni Agar.
ket nga rod, ti basol nga rod ti irasunam. Sige, kanta yung kagbaso-basol. Idin bagakmat nga rod madimot malagayam. Tumaktak ka lang ti oras. Una tano, day bagak nga live righteously by the grace of God. No kunak, apay nagbasolak ngay. Di basol din na ilabalaban ka niyak. Hindi din na umaak. Sige nga rin. Ika pamatayon, ika hold up. Tako na nauray nga kung sa nga pulo nga babae, kaya dadya abay na, asawa na, may salakan latan umay ni Jesus. So nga hanga ka sa ti grace, surwan na ka nga righteous and holy in this present world. Hallelujah! Dahil di makaisalakan nga grace. Sungod ngayon, salakan na katirong, tapno mapan kay jay right? Salakan na kay jay sinful nature, tamapan kay jay new nature. Insalakan na kay jay darkness, tamapan kay jay light. Insalakan na kay jay poverty, tamapan ka jay blessing and richness of God. So that's your life now. Day biyag yung kay Jesus. Iso ti biliban nyo. Ibagayo, no! Ijayan na kaisalakanan nyo. No to poverty. No to Satan. No to sickness and diseases. No to worldly lust. No kiniapos. No kasi laban mo na inmapos sa kay pastor. Continue to fight, to say no. Urayin nyo gawin, halak pa yan alpas. Ang continue nga gapapos, continue to say no. As parang kay bagbagam tatat, nanggag mo di mensahe. Ito bigat ka, nagpasumnod ka manan. Nag-ready kayo kiniasawam. Ibagam latan, no! Amen. Takasimat kat tilaban. Ada jay gradual. Amen. Tumarandama na isanay kan. Woo! Okay, verse 13. Sumatay, nararamid ko. Ibagbaga kaya am righteous, madamdama nagkamaliak. Siyempre, bagaklata. Thank you, Lord, for your blood. I am washed, cleansed by your blood. I am still holy and righteous. I believe in your righteousness. Help me to overcome. Itata, umay manan, makirimats ta dyan nga spirit. Namin anudak piman nga, tinumba mo ta. Ay, nakapsutak kung kunak mat. Ayan lang nga taya, tikastana. Holy Ghost, I need your strength. I need revelation. Ito na ko, Father God! Kung naman na ito. Kasla kang nagar-arikap. Gana may reveal na gito yung revelation. E di may reveal, habang ako may strengthen the spirit ko, santo talaga nga na overcome. Kasi nag-overcome. Ang may sursuro na ito, kat nagawid ka, at nagkamali ka manan, kat madimon nga makigimong, awan mo langmot kaya. Apay, nung nangan kaya na minsan, nabusog ka na minsan, pinmigsa kayan, kat ang kayan nga mangan. Mangan kamot manan. Ura exercise, nag-exercise kamot manan. Aha. Amen. Kasjay malang na ito eh. So nga nagito nga isursuro, kang ko ikikanta kayo iti lumsutan niyo. Pero talaga nga siya eh. Ang aday, ibaga, sige, ginayat kayo ng agasawa. Bagayot te, I love you. Uray bagak, madandamaha nga, I love you tin baga na. Lakay.
Uno laklakayan. On mo ti jaman nga laklakayan, pananaman nanday ay. Saan naman nun? Ay. Nilab gayam, love. Okay lang. Ang ka ma-discourage. Baliwam. Nilab gayam, nilab. Amen. Ento no next, diritsun to raitan. Kasday lang mo, di kasanggayam ti agbyag. Hallelujah. By the power of the Holy Ghost, marami tayo na. Verse 13, let's read. Habang urayan tayo, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our Lord or our great God and Savior, Jesus Christ. Amen. Agbiag tayo nga kasjay. Habang agururay tayo. Anyaya gamin ni naramid na ito nga Jesus. Verse 14, last verse. Gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, to do what is good. Okay, basak ti King James. Who gave himself for us. Sino na lang ited, titibiyag na? Ni Jesus. So nga iso na ti grace. So nga nukutam ti grace nga isinam ki ni Jesus. Baka payag kamali ka. Agbalin nga disgrace kiti. So nga nga sumina ki ni Jesus. Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity. Tapno subutan na tayo kariso amin kakinadakas, kasamaan. And purify to himself. Tapno, i-purify na. Amoy mo ti-purify. Purify. Purified water kung kunayo mo't madati na purify. Ha? Di may sa ma-purify. Taday mausar ti fire. Amen. Tapos balin nga pure. No balitok ko maawan ti na ilalaok nga hanga balitok. Pure. Nadalus nga balitok. Amen. And purify to himself a peculiar people. Hallelujah. Amen. So makita yun dyan. Nga ni Jesus mo lang mga ramid. Amen. Hallelujah. Iday NIV, to himself, a people that are his very own. Peculiar people, his possession. Aramida na. Nasikakat kaslaka napatag nga gamang. Dito kaya nga sawan. Amen. Eager to do what is good. Or zealous of good works. Di may isa nga fruit ti grace. Ti life ni Jesus. Gumagat ka. Kagaramit ti good works. Hallelujah. So nga nakita kay the anniversary tayo. Nagmayat. Ngam karkaro pa yun, more organized tayo dito unag. Amoya gamin ti church nga tunay, nga pangipanan ni Lord karagiti masave, jay na-organize. Na-organize, sangan na-organize nga secular, na-organize by the life of Christ. So, no makita yun, ma-organize tayo, the more nang iyag dagiti masave, amo na maiwanan da. So, makita yun, na-organize, o regluto.
na organize. Ada pa iti para traffic. Ada ti para children. Ada ti para musician. Na organize. Pero kurang pa ay. Ado pa iti kailangan may organize. Ijay biyag tayo nga mismo. Amen. Di pagka-generous ni Apo Diyos rumrumwar. Han nga narigat. Amen. So nga dote mas daw. Pero han kayo nga compare, ministry is not a competition. Ministry kat saan nga contest dayta. Amen. Basta no anya tararamidan tayo, glory to God. Dayaw ni Apo Diyos no naaramid mo by His anointing, by His strength. Ano ngamin ti humay? Pastor, wala da. Mayat ditoy. Ano ti kamayat na? Ditoy aglaplapusanan ti makan. Diyan naggapuan mi adikat awan. No anniversary agkurkurang. Ditoy adu. Susuti nakita na pa lang di makan. Di makan kanood, adu. Talagang mapnek na kano. Di daduma kano, di naggapuak kami kat ure anniversary kat halos awan ti makan. Ay iso ya. Kat inaikompi-compare. Dito'y naurnos. Apay jayan nyo ya. Naurnos ata agdulungbada nga mangan. Ang aday mga kompa-kumpara gamin. Sa bali, ti importante, aramidan tayo jay bunga tibiyag ni Jesus. Silos of good works. So nga aduan tayo pa iti aramidan tayo. Because one day, si kamat lang tagalakam. Apitam to ijay eternity tinaduma. Apitam tata tinaduma. Kasi dadjay araramidan tayo ngamin, ti kasana nga agbunga na ito'y, adat agbunga nga dagos. Nga apitam nga dagos sa ta. Adamat agbunga into numay nga tawtawan. Kam adamat jay eternity sa mo makita. The same thing is sin. Tibasol, adan na jay kararamid na balang, nagbunga nga dagos. Iti disaster. Adamat na jay nabayag. Santo nag-work. Na jay naramid na idi pa lang. Taura-urayan gam ni Apo Diyos nag-repent. Ang nag-repent, kaslay jay revelation. Adamat intuno, eternity sana makita. So, kada tayo di positive, di bagbagag. Amen. Ang kayo butbut nga ni jay sin. Because awan tayo jay. I-overcome tayo ng gamin di hepay. Pero ibiyag tayo ni Jesus. That's your life. Da jay tagturay. The grace of God. Amen. Tumakdar tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Let's pray. Follow this prayer after me. Lift up your hands. Mga Diyos, mamati aking ka. Mamati aking ni Jesus. Ngayon parabor mo kanya. Accept ay isuti biyag ko. Isuti blessing ko. Isuti kinalintag ko. Isuti kinasantok. Isuti strength ko. Isuti kinabaknang ko. Mamati ak. Kababaan kanya na isala ka na. Kati dira ito yung oras, agbiyaga kanya na. Babaan ti Espiritu Santo, so nga idalandak. I-reveal mo kanya, da ito yung abiyag. Tapno makipagturayak, kene Jesus, inggana, iti mauding abiyag ko, iti na ito yung abiyag. Salamat amang Diyos, tababaan, kadag ito yung asaom, agbiagak, nga nabanligi, narangay, naragsak. In Jesus' name,
Amen. Palakpak kaya po Diyos. You may be seated.